mun sang atanga INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in chibai le vekule October ni somni le panni inrin ni ania dama in theu kan be sei kan news masalama kan soitak than tlang le ha kha inkar in dona sual sipai somni le pangala yan thi tum khan CDF te chuan ral thuam ba ka sual sipai ten civilian te thil hlu an lo lak sak te po an chu sak le ta hlom nia soyani October ni somni ni khan complete khopuya duty sual sipai te le CDF te anin ka pa sual sipai pali an thi ni an soi October ni som pakwa khan sual sipai ten ral thuam lian an ka wangin hakha township buan lungkhomi zirlai no pang pakhata boral nia soyani Sagaing region bamau township pa chiong le khua sarkar na thokte omna veng chu nimin chonulam khan sual sipai ten thlo nei nan boma civilian pakhat aboral pha nimin piapo khan bamau township tho anju khua damdoi inte dispensary honna program an siama chu sual sipai ten kapin nu pakhat aboral to a no pang pakhatin hliam na tak no pang parukin hliam na tak takan tuara an damdoi in hon tur te po achiat pha ta ne Sagaing region a sual sipai somni chuang ka hluman ni bok October ni somni le pakhat khan min mu lama in dona sual sipai som pakhatan thia Sagaing le min mu inkar kong puidunga October ni somni khan sual sipai som vel an thi bok October ni somni tho tlaidar nga vel khan ta se township le suibu township sipai te mun sang ami ka an nia an vaya thizat hi an soi chiang thei mai talovani October ni som pariat khan ta se township chong u khua kol pui thiam pakhat chu sual sipai te nan soi sa a PDF te omna a hriat an ring ni ngei turani PDF te omna men thril ro ti in cheminan zaya an voboka kol pui thiam chuan hliam atur na hle ni in an soi October ni somni khan Sagaing region kata township Irawati lui kama khua te chu sual sipai ten longa tangin an tong ka le tamaya chen na in som vel ka chiat ni in ran vul ka hlum an nei nual bok kan soi to tak wedle township hanlin piu khopui lampanin sual sipai ten kalta zela khopui che vela thingtlang kho somni vela tangin mi sing chuang an ral tlan le mek Sagaing region miong township a suibung ta khua October ni som pakwa khan sual sipai an luta achung te chan atum na lama pian phunga rual ban lo pakhat chu sual sipai ten an kap hlum apoi khop mai Makui region miang township a lin katro police camp chu voin khan PDF lamin an beya sual sipai pasari thi in hliam tuar an thanem hlebok tin natmau township a tapuat pin khua a voin khan sual sipai an lut vele a khomi puite ngai sa in an manul ni nan soyani Mandalay region na tu chile tong ta inkar kong puidunga duty sual sipai te chu October ni som pakot lai dar thum vel khan PDF lamin drone nenan boma sual sipai pathuman thi tunkar chung October ni som pasare tanga nimin thleng khan Sagaing region Mandalay region pakule tanin tari region lama sual sipai lamtang piso tree le venglal dalan tiang vel da that hi mi paruk an oma chung zinga pani pheichu nupa an ni nge 10 October ni somni le pani tukin dariat vel khan rengun khopui line township a in zaho tu tin mong win chu anu puinen ka hlum an ni vele bok Moon State chai tu township a pengne kung khodaya tukin khan in dona chuaka sual sipai pani an thi ni in chai tu revolution and information network chuan a soi sual sipai te chuan kho chunga lutin in an hal ngal ni in a soi boka riat thei china chen na in riat kangralin bike pathum akang chebok in dangpo sual sipai te chuan rokin thilan runa sa hle boka civil mi pani chin riat lovin an ommeka sipai te chuan beile tan ni chuan a khoppu ma halan tum thu an soi ni in kan thulak na chuan a soyani
nimin khan karen state ko kare khopuya chuan sual sipai do be pui thla kanita a chuwangin mi pui lam point pdf te thlop turin lion battalion commando chuan thu chua an siama khopui thunun tura ma an lak thuan soi silai mu le an mamo chi sang tran pui turin mi pui te an nge na ni ko kare in do na sual sipai te an chana chiat le de awangin thona an roi le nia hriat ani le ngal bok bom le ral thuam lian ba ka sual sipai thona bom thla ka wangin chen na in chia le civilian thian nia soyani pdf lama hian pol sang lion battalion knla nam sipai ho white dragon pol eagles brigades federal wings le kotole army pol sangin sual sipayan ka pa nimin khan heng pdf pol sang hian kokari khopuya zel tan in pon honga zel tang te an chua ta hlom chung ho chuan pdf te chu pui bom ngalin sipayan do pui ngala nimin lam kha chu pdf te an chebon hle ni zel tang te an chua ba ka khopui dai fe ma patrolling nei an vei wak ngala hetia an chet na satawang hian aniang chu thona be an ni le ta hlomani nimin thlenga hriat thei china sual sipai ten thona in voiruk an boma civilian mi pakhat chu aboral to ngei ni in an soya chen na in som chuang a cheto bok in do na kalme kania chanchin an update hlei thei lowang current state shadow khopuya khalaya zalile somni le pariat na sipai te ta na reson phurtu helicopter pakhat chu KIA le KNDF 17 battalion ten an lo ka pa an ka thlak thu hian soi kan rhechia lova sual sipai pathum thi in midang parukin hliam an tuar ni nan soi sual sipai ten ral thuam lian an ka let ve wangin kumsom pangami le kumsom ngami ten hliam na takan tuar ani october ni som pariat khan karen ni state bola khe khopuya in do na sual sipai pasari an thi bok october ni som ni nimin pia khan ramchung mun sanga sual sipai som kwal e pathum an thia october ni som ni le pakhat nimin khan somthum le pangan thi ni in khetet media chuan soi financial action task force FATF chuan myanmar ram chu nimin october ni som ni le pakhat khan blacklist a apuang taruk maya tukena tang kha chuan myanmar chet lut na po atla niam le ta duai mai october ni som ni le pakhat nimin kha chuan US dollar cheng khat le myanmar chet cheng sang ni le zariat le somsari online hen to ka october ni som ni le pani tukina ve thung chuan US dollar khat le chet sangli anin hen to ka ni pon lam ret phei chuan dollar khat hi cheng sang ruk le zahni atanga sang ruk le zali inkar velin an le ni in mizima chuan soi ro pui lo thei khop mai Russia le US defense minister te anin bia Ukraine invasion nuwa thil khleng zen lo nizan khan a thleng tatlat maya US sana october ni somni le pakhat khan Russian defense minister Sergei Shoigu le US defense secretary Lloyd Austin te chu telephone in anin beta hei hi february ni somni le pali kumina US le Russian defense ministry te inbiak a voi ni na chawalani Kherson khopui chu Russian force ten in kulnan an mangta a Ukrainian force ten lu chu tumin an beingor ve hle boke rampani te defense minister te inbiak na hi kimchang takatarlan alani lova amaro chu Ukraine chungchang an soidun tero rampani official ten an soi nge US military thupuang tu chuan in dona kara inbiak na tha siam chun zom zela poimo thu Austin chuan a soi ti atar langani Lloyd Austin chuan Sergei Shoigu chu in ka hai puang thoi turin ange na ma se angen hlo tlin herin om chialo a chan chu Russian force te hi tlem an chet fu ve deu lai ania Eastern Donbass le Kharkiv lama an din muna thaveria ceasefire puan mai hi an du nga larin om chialo vani Dnipro luikam Kherson khopui lam hi helama hian Ukraine sipai te an che thave thunga Kherson hi Ukraine khopui Moscow kutalut Ukraine in alak let pasak ber ni thei turin in do na akal chome kani
nimin zirtop ni khan Kiev chuan thu chua siamin tun na hian Kherson lama towns le village somret le pariat zet an la let ti an tar lang Moscow miruat Kherson op tu Kirill Stremosov chuan Ukraine sipai ten mi pui chak lak na ber leite chu Ukraine sipai ten anti chia ni ina soya mi pali an thia Kherson hi sipai kul ang mai ani atibok Russian investigator te chuan thi mi palizi nga pani hi journalist an nia hliam po mi som pathuman omani an lo ti ve thunga Ukrainian military thupuang tu Natalia Gumeniuk chuan Kherson official ten Ukrainian civilian omna abe ti an pu na chu changin civilian omna kan be ngai lo ati Kherson mi pui enge moza chu Moscow lama hruai chua an ni ve thunga hei hi Kiev chuan adem tak zeta Moscow in Ukraine pu chiata tumna man ruam mai ani anti nimin pia khan Zelensky chuan European Union hruai tu te ma a Russia in Kakhovka hydroelectric power plant ti chiata tum thua thlena he hydropower hi a chiat vai chuan tuilen in nun na tam takala don ti asoi bok nimin ve khan Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal chuan khovel ram hruai tu te chu Kakhovka tui khwa veng him tur sipai da turin ange na ni tin he tui khwa hi ti chiata ni vai chuan chimlam tui pek na atop do na Zaporizhia nuclear plant vong dai tu cooling system ati boy don bok ni in Denis Shmyhal chuan soi bok international community ma fel zok ni tumin Ukraine Russia hi anin pu ton reng mai chunia no pangchia ang mai an ni United Nations la chuan engma fin fia tumna nei lem lo ni na langa in pu vak po hi atangkai view chuang lo wani hmel himo khati zong kha tun tumata na international news le politics Myanmar lam chanchin te ne na khanan ti chua thei chu ni a ngai khatu zong zong te na top thlengin min ngai thak sak thina in chunga kan lom tak zetani